Ngiyalibingelela lonke izihlobo ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyabonga ukuhlanganiswa nguNkulunkulu esifundweni saleli viki. Mina engikhulumayo uMlamuleli. Ngizanxusa engilabo lapha e-studio ukubana labo baziveze. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lika Jesu Kristu. Siyabonga ukuhlangana esifundweni. Mina engikhulumayo nguTalent Ncube. Ngiyalibingelela babukeli labalaleli ngegama lenkosi yethu uJesu. Siyabonga ukuhlangana esifundweni njalo kuleli viki okhulumayo uCrayton Gatsheni. Salibonani izithandwa zesizulu ngegama lenkosi. Sibonga umlimo ovumileyo ukuthi sihlangane njalo kulesi sifundo okhulumayo ngesithembu kwesithembele Sibanda asicimezeni sikhwelekene. Baba wethu sesizulwini dalezulu lomhlaba. Sendobonga somandla isipho sempilo lethuba lelo siphelo naNkulunkulu ukuthi sihlaziye lesi sifundo ngalesi sikhathi. Sicela umoya wakho ongcwele uNkulunkulu asingathabela lathi hlala lathi isikhathi zonke ngikholana igama lakho. Amen. Amen. Siyabonga balaleli, siyabonga babukeli. Singena esifundweni sethu silesihloko esithi uJesu ummeli wesivumelwano esitsha, kumbe uJesu uMlamuleli wesivumelwano esitsha. Kutsho ukuthi ke kuleli viki sizafunda ngokujulileyo kabanzi ngoJesu ongummeli lesivumelwano esitsha. Silendinyana yokwaziwa ngekhanda okumele sibe yazi sonke ezasincedisa ukuze sizwisise isifundo ngokugcweleyo. Itholakala kumaHebheru 8 ivesi ngelika 6. Ngizacela ukuthi ifundwe bese siqhubeka ngesifundo. Verse 6. Kodwa inkonzo uJesu ayemukeleyo ingcono kule yabo njengesivumelwano yena angummeli waso singcono kulesidala njalo sakhelwe phezu kwezithembiso ezingcono. Siyabonga ukufundwa kwelizwi lenkosi. Ngobe isifundile indinyana yokwaziwa ngekhanda. Kuyini okuzwayo? Yes, sikuzwa lapha ukuthi uJesu yena kathesi ungummeli wethu hathi kuthempeli lalapha emhlabeni. Kodwa lesivumelwano esingcono esitsha ithempeli elisekhaya ezulwini. Konke okwakusenziwa ngabapristi endulo ngale kuthempeli elilapha emhlabeni babekwenza belapha emhlabeni. Ende kwakukhomba kuministry kaJesu Kristu. Kathesi yena uJesu nguye kanye qho oyenza umsebenzi walokho okwakuvezwa endulo ngale. So isivumelwano esitsha esisipha isiqiniseko esikhulu sokuthi kasilahleka. Siyabonga ngingakabuyi kuwe Gatsheni. Ngizazwisisa ukuthi umuntu nxa ephile elizweni laseZimbabwe uyenelisa ukuthi acelwe ukuthi ahambe ayimele iZimbabwe kwelinye ilizwe. Kutsho ukuthi ihofisi abekiyo lapha eZimbabwe usephakanyisiwe wamiswa kwenye ihofisi enkulu. Yikho ke sizazwisisa ukuthi kulebali elisetshenzisiweyo laphana esikhiweni elithi ministry ukuthi uJesu usehofisini ephakemeyo kakhulu. Ungathini Gatsheni ukhangelane lendinyana yokwaziwa ngekhanda? Okwenza umsebenzi kaJesu ube ngongcono nxa sesiqathanisa lokwakusenziwa ngabapristi basendulo Aaron labantu abakhe. Yikuthi ivesi iveza ukuthi iministry yakhe yayingcono. Okumenza kube ngcono ukuthi yena impilo yakhe waphila yaba impilo engela sici. Waba ngolalela uNkulunkulu kwaze kwayifika sekupheleni. So nxa sikhangela abantwana baka Aaron babe lamaphutha, kodwa kathesi osimeleyo empilweni yakhe asikubala kukho laselizweni likaNkulunkulu ukuthi kulalapha ke hayiphula khona umthetho kaNkulunkulu. So osimeleyo ngolalelayo. Alright. Siyabonga abalaleli. Okwenza impilo kaJesu ibe ngcono kulesi sivumelwano yikubana impilo yakhe yayigcile ekusindiseni abantu. Impilo yakhe yayigcile ekubiseleni abantu ehambweni lokubana sibe khona embusweni kaNkulunkulu ozayo masinyane. Siyabonga matawu.
uzwani kule ivesi? Enguthola kule ivesi ukuthi lummeli esesimtholile uyisibonelo futhi esihle. Ebuya lapha esimela angithi uqalise wasifela. Angithi nxa isifela laphana ebehlenga izono zethu ukuthi siyenza njani sikhone ukuthi sisindiswe. So evesini le ngithola ummeli ongasimeli kuphela kodwa osimela ngoba efanele ukuthi asimele ngempilo yakhe lesinjani enze ukuthi ibe perfect ibe right. Alright. Mebhokunye okuqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi uJesu nguNkulunkulu othatha isimo somuntu ukuze asindise thina njengabantu. His incarnate ugqoka ukuba ngabantu ukwenza ukuthi azwisise insizi zethu njengabantu abesesisindisa emkhuhlaneni wesono. Siyabonga. Siza kufunda ke lapha eBhayibhelini amavesi amabili esizawafunda lapha. Elokuqala elitholakala ku Hebrews chapter 7 ivesi ngelika 11 lo vesi ngelika 12. 7 verse 11. Yes. Nxa ukuphelela kwakungatholakalanga ngobupristi babaLevi ngoba umthetho waphiwa abantu ngenxa yakho. Pho kungani kwalokuthi kusweleka ukuba omunye umpriest eze omunye onjengoMelchizedeki onganjengo-Aaron na? Alright. Now sizwisisa ukuthi kulokusilela phakathi kweofisi yobupriest. Ngakho ke sokudingakala ukuthi kube lomunye futhi ummeli ozayo onjengoMelchizedeki. Ngube ungasifithizelela yini umuca ukuthi indaba kudingakala ukuthi kube lomunye ummeli phezulu kubana kube kulomunye ummeli futhi indaba kudingakala ukuthi kube lomunye umuntu oma endaweni lesigabeni lapho kovele kulomunye umuntu khona. Ngeke liqhatha abantu ababili ukwenza umsebenzi ofana naye ekampanini. Nxa ikampani yodwa idinga umuntu ongaba sesikhundleni esisodwa kumbe sendaweni eyodwa, ngeke lidinga abantu bazi babaningi ukuthi hayi liyabe lisenza imisebenzi efana naye, lisenza umsebenzi efana naye. Indaba kunjalo Ncebo ngasikhanyisela. uPaul kuHebrews ngokuphathiswa umoya engcwele ugcizelela ukuthi uJesu wabuya ukuthi abe ngumpriest ngokohlobo lukaMelchizedeki. Nxa ekhuluma khonokho yinto eyayisiba lokuqiniseka kuba ebantwini bamaHebheru ukuthi kutsho ukuthi uhlobo lweLevitical priesthood solumile. Indaba thina sijayele iLevitical priesthood kodwa sokuemphasizwa uhlobo lukaMelchizedeki. Kutshengisa ukuthi kutsho ukuthi lolu hlobo solumile olukaLevitical priesthood. So kahle ngichasise ubupriest obabukhona bobuthathu. Obakuqala babuyipatriarchal priesthood kusukela kuAdam kuze kuyefika just before ukuthunjwa kwabantwana bakwaIsrayeli. Umpriest wayengubaba oyinhloko yomuzi. So lobu babu inheritwa babu ngathi inheritance lilifa babuchiyelwana kahle ngithi kwakuchiyelwana. Right, kube sokusithi ngokuya after sebedeliviwe abantwana bakwaIsrayeli eGibhite sebekhitshiwe eGibhite kwasokusungulwa ke iLevitical priesthood ngenxa yokuthi Israeli wayethe ekhothamela isithombe abantwana amaLevites kazanga kanjani akhothamela. So ku lineage yabo uThixo wabekhetha uAaron ukuthi babambe ubupriest. So singayithi Aaronic kumbe Levitical priesthood. Layo leyi yayi inheritwa. Kube sokusiba lobupriest besithathu. Upriest bukaKristu ngokwakhe uthe sifa wabevuka waya ekhaya ezulwini ku holy place. He was anointed the high priest. So yena kodwa hayikhona ngohlobo
lwe-patriarchal priesthood. Alright. Ayikhona ngohlobo lwe-Levitical priesthood obu-inheritwa but ngohlobo lukaMelchizedeki. Alright. Yindaba iBhayibheli libala lilandisa ngoMelchizedeki. Yes. Kahle ngibambe izinto ezimbalwa. Number 1, uMelchizedeki wayeyinkosi yaseSalem, Jerusalem. Ibizo lakhe lithi Melchizedek lithi ukuthi king of righteousness, inkosi yokulunga. So number 1, he was a king and a priest. He was wayenguye yedwa wagcotshwayo nguNkulunkulu ukuthi abe inkosi aphinde abe ngumpriest. Wonke abapriest bako-Israyeli uThixo wayengazange esungula athi ufuna inkosi ko-Israyeli. Kodwa uMelchizedek, he was the one waba lakho konke, the king and ngokuba ngumpriest. Lo Jesu ngokunjalo inkosi yethu aphinde abe ngumpriest wethu. Okwesibili, uMelchizedek nguye owaba inkosi engazange azuze ukuchiyelwa nguyise. Laba abanye babechiyelwa ngobaba bakhe. Ungabala njalo uJesu waba inkosi akazange achiyelwe ubupriesti nguyise. uMelchizedek wayengumCanaanite, wayengasuki kumaLevites. uJesu njalo ubupriesti bakhe babungasuki kulineage yamaLevites, but waye ngumJuda. Kungacatshangelwa ukuthi kungaphuma umpriesti kwenye indawo engayisiwo maLevites. uJesu waphuma kulelo hlobo. So uJesu ngokunjalo uyathola ukuthi iBhayibheli lithi uMelchizedek wayengela baba, wayengela mama. uJesu njalo akala embalini yobupriest ongatresta khona ukuthi ubaba wakhe wayengulowo ongumpriest. Hayi, ngala lineage yobubaba lomama kupriesthood. So uzathola ukuthi kuyadingakala umpriest onjalo, ongela sisusa, ongela kuphela, ngoba laba bebelalapha abaphelela khona. Kodwa uJesu isiqiniseko esilaso ukuthi umpriest wethu lo weza lapha. iBhayibheli liyakuthi ukuthi wayengela kuqala kala kuphetha. Njalo silesiqiniseko sokuthi nxa silompriest onjalo, kuthi ukuthi ukukholwa kwethu nxa sokuyeyeme kuye, siyathemba ukuthi kasila kwesaba ukuthi kungasilahlekela, ngoba lo okuqinisayo kala kuphetha. Siyabonga ukukhanyiselwa. Sithola umpriest omutsha onguJesu Kristu esiza ngohlobo lukaMelchizedeki, njalo esiza lesivumelwano esitsha gatsheni. Isiphi isivumelwano esidala, isiphi isivumelwano esitsha? Ungasehlukanisela khonapho. Isivumelwano esidala uNkulunkulu senza uqala loAbraham. Sisukela lapho kuAbraham abese senza lesizwe sonke sakoIsrayeli, ngoba siphuma kubani? kuAbraham. Yiso lesi isivumelwano esisitholayo xa siqhubeka sifunda isifundo sethu, sithola ukuthi sasilotshiwe ezibhebheni zamatshe. Sasilotshiwe ezibhebheni zamatshe esasifundisa ngemithetho eyayikhomba uJesu ozasifela ngaphi? Esiphambanweni. Nxa sesifunda ngesivumelwano esitsha, sizananzelela ukuthi isivumelwano esidala abantwana bako-Israyeli kabasigcinanga. Ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi bakwenze ngamandla abo. So kulethwa isivumelwano esitsha lapha ukulungisisa uhlupho lwalukhona lokuthi bafisa ukuthi bagcine umthetho kaNkulunkulu ngamandla abo. Konke uNkulunkulu akukhulumile sizakwenza, besitsho njalo, besitsho ngamandla abo. Kodwa isivumelwano esitsha nxa sesibuya sesiveza ukuthi ukugcinwa komthetho kaNkulunkulu kumbe ukulalela umthetho kaNkulunkulu sokufanele ukuthi kube yinto eyenziwa isuka ngaphakathi komuntu. So uJesu uza ezogcwalisisa lesi sivumelwano esitsha, ngoba nxa yena engafanga akusoze kweneliseke ukuthi umuntu
alalele uNkulunkulu. Siyabonga isivumelwano esitsha. Now esivumelwaneni uzaswisisa ukuthi kule nxa lisenza isivumelwano kulalokho kuthiwa ngama blood covenants. Izivumelwano zegazi. Ukuthi lapho nxa kusenziwa isivumelwano kumele kube lokuchitheka kwani kwegazi. Njalo ekuchithekeni kwegazi kumele kube leziqondiso lemilayo ehamba isekela kumbe ehamba laleso sivumelwano. Yikho ke sikutholayo kulesi sivumelwano sizafunda ngokujulileyo ke nxa siqhubeka ngesifundo ukubana lokhu kungenana njani. Ncube ngibuze lapho ukuthi njengoba uNkulunkulu sifundile sesivezele ugatsheni ukuthi kulesivumelwano esidala bese sibona ukuthi nansi isivumelwano esinjani esitsha. Isivumelwano esidala sasilommeli, isivumelwano esitsha esisibonayo laso futhi silani silommeli. Yindaba uNkulunkulu funa waqala wavumela ukuthi kube lesivumelwano esidala kungakabi lesivumelwano esitsha. Indaba kungahlanga kwahle kwaba lesivumelwano esitsha nxa kuyikuthi isivumelwano esitsha singcono kulesivumelwano esidala. Yes, konke lapho kwenziwa khona isivumelwano kuyabe kumele isivumelwano leso sigcwaliseke. So zathola ukuthi i-old covenant isivumelwano esidala sasikhomba kusivumelwano esitsha. Alright. So uThixo uveza ukuthi kakula sikhathi even uJesu engakabuyi lapho abantu abake baphila bengela sivumelwano laye. Kakula sikhathi kumbe kubeke kanje. Kakula sikhathi lapho abantu abake baphila bengela themba. Emuva ngale bebesenza ama sacrifices akhomba kuJesu ozabuya azokufa efela izono zomhlaba. Thina namhlanje kusivumelwano esitsha sikhola kuJesu oswabuyayo wafa wavuka wayekhaya ezulwini, obuyayo njalo ezosithatha siye ekhaya ezulwini. So wayesipha uThixo isiqiniseko sokuthi usindiso lunye ngolokukholwa kuye uJesu Kristu. Amen. Matawu, kuyini esikutholayo ngomlayo esivumelwaneni esitsha? Kuyini esikufundayo ngomlayo esivumelwaneni esitsha? Nxa abantu besenza isivumelwano bengena phakathi komtshado bayenza imilayo. Kule milayo ekhona ehambelana lomtshado. Nansi isivumelwano esitsha laso futhi silemlayo. Umlayo sinceda ngani kulesi sivumelwano esitsha? Engikutholayo lapha ukuthi umlayo anti wabuya ukuthi uzokuba ngumbalisi. Angithi okhomba umuntu ngapi kuKristu. Angithi imithetho le inqa ibuya laphana imithetho vele yona ayila sindiso. Angithi kodwa lesindiso mbani nguKristu. So imithetho le yabuya ukuthi izokhomba abantu kuKristu okunguye olani olosindiso. Ngize ngicabange ibhakane lelana yabona nxa sisiye factory. Alright. Yeah, ibhakane lelana lithi mbe 20 kilometers to factory. Angithi liyakubonisa isibanga and okumele usihambe uzuyefika efactory. But ibhakane lelana alikuse factory. Angithi olosindiso khona kuyabe kungapi efactory. So imithetho injalo iyanikeza istandard of even i-salvation ukuthi umlimi ufuna sibe ngabantu abanjani. Angithi then kodwa usindiso lakhona siluthatha kuKristu. So ingahle ngithi umthetho kahle kahle uyimira. Angithi othi nxa uyibukele laphana ubona ukuthi wena kumele wenzeni ukwenze ukuthi njani usindise ngoKristu. Alright. Siyabonga. Katsheni isivumelwano it's a package. And in this package ingumgodla othwele izinto phakathi. Okunye okumumethe phakathi kwalowo mgodla imilayo kaNkulunkulu. Okunye okumumethwe ligazi leminikelo. Ungathini ngegazi leminikelo kulesi sivumelwano esitsha? Siyabonga mfundisi. Indaba yegazi ngingaqalisa lapha ngithi uHebrews chapter 9 iverse ngelika 22. Ngaphandle kokuthi kuchitheke igazi akula kuthethelelwa kwani kwezono. Akula kuthethelelwa kwezono. Kungesizathu sani? Isizathu yikuthi umthetho wayephulwa ngumuntu ulingana lesimilo sikabani esikaNkulunkulu. So igazi okwakufanele ukuthi lichitheke igazi la lo olingana lo mthetho kabani olingana lo mthetho kaNkulunkulu. So yikho
oGabriel babengaqualify laphana ukuthi igazi labo lichitheke. Alright. So esukuthola lapha ukuthi njengoba ubechasisa uMadawu iminikelo le yayikhomba kuJesu wayenza njani? Wayezeza azokufa. Ayisikho ukuthi abantu labana babesindiswa ngokuchitheka kwegazi lezinyamazana, kodwa ke babesindiswa ngokukholwa kuJesu ozabuya ezobafela kulesi sivumelwano esinjani esitsha. So abantu laba abasendulo babesindiswa ngesivumelwano esitsha. Ngoba kulapho okwakuzacitheka khona igazi likabani? ElikaJesu. Siyabonga. Now igazi lezinyamazana nxa ngimuzwa uGatsheni uthi igazi lezinyamazana lalisilela because ligazi lani lezinyamazana. Kodwa kulesi sivumelwano esitsha sithola igazi eliligugu lichitheka, igazi likaJesu Kristu. Ngobe? Yes. Ngingakubamba kanje ngilethe izinto ezimbili. Kulaba banye abangakholelwa ekuthini thina sithatha uJesu. Nxa uJesu sowafa umthetho sowasuswa. Kube labanye abangakholelwa ekuthini thina sithatha umthetho sisindiseka ngomthetho. So ngifuna ukukuklear kokubili lokhu ukuthi kubhalanswa njani ehambeni lweSikristu kwenzela ukuthi sisizakale ekukhonzeni uThixo wethu. Nxa kuyikuthi uJesu wathe sifa umthetho wahle wasuswa, kutsho ukuthi uJesu waconfirma okwakuvele kutshiwo nguSathane ukuthi umthetho kawugcineki. Ngoba singakayamukela uJesu kasilamandla okugcina umthetho. Nxa singakayamukela uJesu kasilamandla okugcina umthetho. Yikho kungamelanga umuntu ethi ngifuna ukuqala ngichiye ukufeba ngibe sensiya kuJesu. But umuntu uthi wothi ngiye kuJesu kwenzela ukuthi anjiyiseni ukufeba. Wothi ngiye kuJesu ukuyenzela ukuthi anjiyiseni ukubulala abanye abantu. So ngezinye indlela nxa singakayi kuJesu kasilamandla okugcina umthetho. So ungathi wena nxa uJesu esefile esiphambanweni wasusa umthetho, kutsho ukuthi wagcizelela ukungabi lamandla kwakho ukugcina umthetho. Kuyabe songayiseyilo vangeli. So uJesu ufa ekuthini thina sikwanise ukugcina umthetho nxa simamukela. Number 2, kulabanye abangathi sisindiswa ngokugcina umthetho. Umthetho ukutshengisa ukuthi andivele nxa sesikhuluma umthetho sesikhuluma umuntu oyamukela uJesu. Umthetho ukutshengisa ukuthi wena ungcole ngaphi. After ukwamukela uJesu subona ukuthi nxa sengikhangela umthetho wena ulephutha lapha kodwa awungeke ugeziseke ngokukhangela umthetho. Khangela kuJesu. The more ukhangela kuJesu, the more uzibona wena ukungcola kwakho. The more uzibona ukungenelisi ukugcina umthetho ngamandla akho. Sengezinye indlela kangizinikeli ekugcineni umthetho, kodwa ngizinikela kuJesu ozangenza ukuthi ngigcine umthetho. Lokhu kuhamba kokubili kakwehlukaniseni. Siyabonga. Now isivumelwano lesi esitsha uzazwisisa ukuthi isivumelwano esasibhaliwe phansi. Isivumelwano esasilotshiwe phansi. Maybe lokhu singakuthola ekufundeni kwalawa amavesi uJeremiah ngo31 ivesi ngelika 33 bese sifunda njalo lo Ezekiel ngo36 ivesi ngelika 26 lo vesi ngelika 27. Verse 33. Yes. Isivumelwano engiza senza lendlu kaIsrayeli ngemva kwalesi sikhathi lesi kutsho uJehova, ngizafaka umthetho wami ezingqondweni zabo, ngiwulobe lasezinhlizweni zabo, ngizakuba nguNkulunkulu wabo, bona bazakuba ngabantu bami. Alright, usasikhangelela uEzekiel lapha. Uzazwisisa ukuthi isivumelwano esidala Gatsheni sasibhaliwe phansi elitsheni. Izivumelwano zakudala kakhulu zazibhalwa vele endaweni eqinileyo enjengedwala, because kwakugujwe edaleni kubhalwe ngensimbi kuqine ukwenzela ukuthi amazwi lalawo ahlale isikhathi esinjani eside. Kulobufakazi okwesikhathi esinjani eside. Ngize ngikhumbule kuhistory kwezembali lapha ungabhode ematopo ubhode embalwini ezitshiyeneyo uzathola abantu laba ababothiwa ngama-hunters abazingeli
babehamba bechiye imibhalo echiyeneyo bebhale emadwaleni bebhale emadalweni. uNkulunkulu ebesesithi kuJeremiah, isivumelwano lesi esitsha kasibhalwa ngaphansi kuphela kodwa silotshiwe ngaphi? Enhliziyweni. Sifundele uEzekiel ngo36 ivesi ngelika 27 lo 28. Sayibamba from u26. Ngiza kunika inhliziyo entsha, ngifake lo moya omutsha phakathi kwakho. Ngizasusa kuwe inhliziyo yakho yelitshe, ngikunike inhliziyo yenyama. Njalo ngizafaka umoya wami phakathi kwakho, ngikwenze ulandele izimiso zami, njalo unanzelele ukugcina imithetho yami. Katsheni, uNkulunkulu uthi ukhipha inhliziyo yelitshe. Abese sinika okutsha esivumelwaneni esitsha. Now, nansi isivumelwano esitsha siza kithi. Sizosincedisa kukuphi thina njengamaKristu? Sizoncedisa uIsrayeli kukuphi? Sizoncedisa amakholwa kukuphi isivumelwano esitsha? Sizoncedisa uhlupho lupho luyilo losikhathazayo. Siyabonga mfundisi lapha kule ndaba. Mfundisi uMleli uthi nansi indaba. Hayi siyabonga. Sizananzelela ukuthi uhlupho lwabakhona kusivumelwano esidala yikuthi nxa uNkulunkulu ekhuluma amazwi akhe abantu bavuma ukuthi lo konke uNkulunkulu akukhulumileyo siza kwenza. Kwakukuhle lokho kodwa kulalapho okwakule problem khona. Ngoba abantu nxa bevuma ukuthi uNkulunkulu akutshiloyo siza kwenza babe sitsho ukuthi baza kwenza ngamandla abo. Liyabona lapho kule problem. Alright. Lapho yikho kulohlupho. Lizananzela ukuthi lona lolu hlupho lwalukhona endulo. Yilo futhi olukhona namhlanje. Ekukhonzeni ebandleni sibanenge esikhonzayo. Alright. Kodwa ke kulabanye abantu abakholwa ukuthi bazasindiswa ngokwenza kwabo. Ngokwenza ngokusebenzela uNkulunkulu akukuhle ukusebenzela uNkulunkulu. Kodwa into engabambi yikuthi ukholwe ukuthi imisebenzi yakho yeza njani? Eza kusindisa. So abantu laba bathi umthetho wawubhalwe ematsheni, ubhalwe ezibhebheni zamatshe. Angithi singananzela into esematsheni nxa ingachayelelwa phansi kumbe kubuya abakhayo bayenze concrete bayakhe ngayizindlu. Umthetho obhaliwe usalunjani? Usalungasekho. Kodwa kathesi uNkulunkulu sesithi sengubhale enhlizweni. Enhlizweni yakho lasenhlizweni yami. Kuchoni lokho? Kutsho ukuthi nxa umthetho ususenhlizweni yami uNkulunkulu lesifunda silethayo la. Ukulungisiswa kwami sokuyinto okufanele ukuthi ivele ngaphakathi, ingaveli ngaphandle. Ukukhonza kwami kufanele ukuthi kube ngokuholwa ngumoya oyingcwele. uGalatians 5:16 uthi sivumele umoya oyingcwele ahole impilo zethu. Nxa umoya oyingcwele sehola impilo zethu kasiyikugcwalisa inkanuko zenyama. So iphutha elikhona, iphutha elingaba khona kithi babukeli labalaleli lathi sonke sila yikuthi sifuna ukuthi senze intando kaNkulunkulu ngamandla ethu. Nxa sifunda uGenesis chapter 3, Adam lo Eva sebewonile. Kuthiwa khona bazigqokisa amahlamvu. uNkulunkulu wathi akwenziwa njalo. Wabulala inyamazana wabagqokisa izikhumba. Okutshengisa ukuthi problem lesono ifuna ukuthi ukuchitheke igazi, ifuna uJesu. Ngitsho la ngale ngesikhathi seflood kuthiwa khona after uzamcolo bayakha itower isiya phezulu. Babe sitshone laphana umdala lo siyamazi ukuthi nxa sesingasayenzi kuhle uyanisa izulu. So siyakwazi ukuthi amanzi la kazamcolo agcine kuyiphi level. Sifuna ukwakha umphotshongo ozadlula lapho kwagcina khona amanzi ukwenza ukuthi nxa izulu selisina thina sibe lokhu siqansa sisiya khonale. So kulethwa lapha ezinye indlela zosindiswa. So esikuthola lapha ngamafitshane mfundisi Ndlovu uMadawulo Ncube yikuthi lapha sitshelwa ukuthi isivumelwano esitsha lesi sizolungisisa uhlupho olokuthi kufanele ukuthi uJesu simamukele aphile ezimpilweni zethu ukuze kweneliseke ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. Ngoba singabe uJesu eceleni kasisoze sasigcwalisa isivumelwano. uJesu wafa ukuthi kweneliseke ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu. So okumele sikwenze kasivumeleni uJesu aphile ezinhlizweni zethu abe ngumbuso wezimpilo zethu sizayenelisa ukugcina umthetho kaNkulunkulu.
Alright. Indaba isenhliziyweni. Because nxa ibhala uthi yena inhliziyo imbi ukwedlula izinto zonke. Yes. Uthi isivumelwano esitsha uKristu uthi mina sengisiza eduze kwenu. Not eduze kuphela. uKristu uthembisa ukuza enhliziyweni zabobani zethu. Ngoba konke esikubona engqondweni kuvela enhliziyweni. Ngabona abantu kusiba lezimpi, kusiba lokuxabana, kusiba lobudlwangudlwangu, kusiba lokungathembakali, lokungathembeki. Konke lokhu isisusa sakhona yinhliziyo. Now isivumelwano lesesitsha sizolungisisa uhlupho lwenhliziyo. Ungathini ngenhliziyo Madawu? Inhliziyo kuthiwa imbi njalo injani iyakhohlisa ungiyekela ukufaka uKristu phakathi. Kanti ngithini? Sibale eBhayibhelini lapha nasithola ukuthi abantwana bako-Israyeli angithi umlobi uzebhala ethi inhliziyo zabo zasezi-engraviwe, angazi balaleli ngalifaka ngithini, kuthiwa kwasoku-engraved ngesono ezinhliziyweni zabo. Meaning ukuthi abantu laba kwawungasela enye indlela abanganjani abangasuswa ngakhona esoneni lesi ngenxa ukuthi isono sasesifithizelwe ezinhliziyweni zabo. Kanti nxa umlobi futhi ekhuluma ngenhliziyo usuka akhulume ngephathi leyi yomzimba enjani okuyiyo ecabangayo njengoba utshilo mfundisi ukuthi shuthi bephila isono, basebecabanga isono, vele umuntu okhona nxa esephila sicabanga isono nje kuphela ngithi. Then umuntu onjalo kese kumele kube lontshintsho lonhliziyo. Ngoba akulo kunyo sokungamsiza. As long as isono sesihleli sakugcizelela kuphela enhlizweni. Uhlupho lwenhliziyo. uKristu bese sithi kulesi sivumelwano esitsha ngiza kufaka umlayo wami enhlizweni zabo. Ngobe ya nxa ingqondo inamathelwe isono okwenzakalayo ukuthi kasicabangi ngento ezingapheliyo ezezulu kodwa sicabanga ngento eziphelayo. Uyabe uzama ukupretenda sengathi ukhululekile nxa ingqondo inyatheliwe isono kodwa ungakhululekanga. Yikho lokuyana ukubona kusenziwa ngabantu abatsha ukuthi uyabe kwazi ukuthi is suffering phakathi enhlizweni but nxa sokuliphiki yasmayila for 2 minutes iphiki liphela ismile sesihamba lephiki. Alright. So ufugcizelela khona. Yeah, ayiqedisa. Okay. So into eyenzakalayo ukuthi umuntu uba limited. Nxa isono sesinamathile singalungisiswa ingqondo ingalungisiswa. uAdam lo Eva amahlamvu ayeza kutsha. Umphochongo babengananzeleli ukuthi izulu nxa libuya lidiliza foundation. Kodwa bona phase becabange ukuthi hayi ezilongi lingafikanga lapha. So ngiya kukho ukuthi isivumelwano lesi esitsha sibuya sizolungisisa indaba yenhliziyo. Nxa umuntu engaguqukanga enhlizweni yakhe angaba yichurch goer aye kuma phambi kwebandla azama ukuvala istruggle alayo phakathi. Kodwa nxa ungazinikelanga kuJesu akusuki konke khonokho ngemisebenzi kusuka ngoJesu kuphela. Uhlupho nqube lusemlayweni kumbe uhlupho lusenhlizweni. Ngoba uNkulunkulu uthi yena umlayo lo sengiyofaka enhlizweni. uIsrayeli umlayo lesivumelwano kwakubekiwe laphana kuBhayibheli ezibhebhedwini zelitshe. Anti na uNkulunkulu sesithi mfaka enhliziyo. Inkinga isebantwini abayiba behlule ukugcina umlayo kumbe iproblem isemlayweni ngokwawo. Iproblem kayikho emlayweni. Iproblem isemuntwini ofukuzinikela emlayweni. Alright. Echiya uJesu omlayo. Kahle ngike ngiphumzekeliso. Esijayele ukupha lo ukuthi umuntu yenelisa ukuthi azinikele esukwini lweSabbath. Kodwa engazinikeli kuJesu wosuku. Then usuku luzaba nzima. Endokuzenzakala ukuthi yena uyabe lokho ekhangela usuku. Usuku nantuya. Lulaphana luyabuya after 6 days.
then ebesekhangela ukuthi kumele ngilunge nxa solubuyile. Kodwa umuntu anga-addressa i-problem yokuthi even phakathi kweviki isono siyam-attack. UJesu akadluli njengosuku kodwa uhlala ekhona. So i-problem iseluntwini ukuthi siya umzekeliso omunye olula. Uyakwazi ukuthi thina njengabantu babundlovu silula ukuthi siphangise ukufuna ukulungisisa umuntu oseceleni kwami. Kodwa mina ngingakalungi. So i-problem ikimi mina nxa ngingakhangela kuJesu, uJesu anilungise zonke izinto ziyahamba kakuhle. Amen. Unyambono olunye uthando lukaMlimo olumangalisayo khona la. Uthethe sebonile ukuthi umuntu hayi khanye ngathi kuyehluleka nxa umthetho ukhatshana. Ngena umthetho nginjani? Ngusondeze eduze ube ngapi senhlizweni nxa uvuka umthetho ukhona kuwo. Angithi ngoba sengizathi mina umthetho usechurch and ichurch ikhatshana. Kodwa umthetho usulethiwe eduze lami ukuthi yonke into engiyenzayo noma yinini umthetho ukimi. Umthetho useduze kwethu uze kufike esigabeni sokuthi nxa usona uyakwazi ungabalanga eBhayibhelini ukuthi ngiyona, unembeza uhla report ukuthi ngiyona. Now nansi isivumelwano esitsha matawo. Kuyini okumqoka sibili okumqoka okusesiqongweni okumele kwenziwe yithi abantu nxa sikhangelane lokuzuza konke okuhle okuhambisana lesivumelwano esitsha? Right. Okungikutholayo lapha ukuthi isivumelwano lesesidinga ukuthi mina ngi-obey. Ngisilandele lesi sivumelwano. Angithi sesixoxile ukuthi kuke kwaba lesivumelwano esenjani esidala. Angithi kodwa sokula lesi sivumelwano esidinga ukuthi mina khathesi kube yimi enjani esengilalela lesi sivumelwano enhlizweni yami individually personally. Angithi okunye futhi mfundisi sesingalingeka ukuthi sicabange ukuthi lesi sivumelwano esesisitsha angithi sitsha kakhulu angithi lapho engikutholileyo ukuthi lesi sivumelwano futhi silezithembiso esezinjani ezintsha angithi sona isivumelwano sinjani silethwe yini izithembiso zakhona zehlukile kodwa imvuzo ulokho njani ufanana. Ngiyezwa lokho esikhuluma ngesithembiso esidala isithembiso esitsha angithi kodwa izinto ezehlukeleyo lapha yini imvuzo yakhona angithi engikutholile futhi okunye lapha kulesi sivumelwano esilezithembiso ezintsha ukuthi kulesiyana esidala abantu bebesenza njani bebehamba lembuzi cabanga imbuzi yakho siya njani seyibulala ukuthi unjani mina isono sami siphume angithi kodwa lesi sivumelana esitsha sesilabani uKristu sevele wangifela kudala angithi igazi lisachitheki njalo ngoba selivelela njani lachitheka isivumelana sakudala babekhangela ukuthi uKristu uzabuya and azosihlenga kodwa lesi sesitsha sesikhona khathesi sesithi nanga uKristu sekhona usengihlengile so mina nxa kuyikuthi ngibona ngathi ngihlenga futhi yimi sengathi sengihlubuka kulesi sivumelwano kodwa ukuhlengwa mina senginjani sengihlengiwe kudala. Now kulokuhambelana phakathi kwalezi zivumelwano esidala lesinjani lesitsha kulempawu ezifananayo njalo kulempawu ezihambelanayo. Katsheni iziphi impawu esizibonayo ezibalisiweyo ezihambelanayo, iziphi impawu ezingahambelaniyo? Ungasinika funa umzekeliso kumbe ube wodwa walokho esikutholayo esifundweni lalokho esikufunda eBhayibhelini okwezimpawu zesivumelwano esitsha. Isivumelwano esitsha silezithembiso ezingcono. Isivumelwano esitsha siza kithi ukuzoguqula inhliziyo zethu ukuze singanaki inkanuko zenyama kodwa sinake inkanuko zikamoya. Now sithola ukuthi isivumelwano lesi esitsha singcono kakhulu ngoba uJesu khathesi onguye sikhangelane laye nxa sikhuluma ngesivumelwano esitsha kuthiwa khona waphila a perfect life akayenzanga isono ndawo zonke kwakusebenza igazi kodwa igazi leli lingcono kakhulu leli. Igazi leli lingcono kakhulu ngoba kalila sici. Okunye futhi inxa sikhangela khona phana sithola ukuthi abapriest labana babelingeka babe
yenza izono. Yikho sithola ukuthi labo kwakufanele ukuthi bavume izono zabo bengakangeni kuministry. But uJesu kazange wayenza ini? Kazange wayenza isono. Bese ngithole enye indaba ebengifisa ukuthi ngigcizelele khona lapha babukeli labalaleli. Okukhulunywa ngokuthi ukuthenjiswa kwesithembiso sesivumelwano esitsha sagcwaliseka ngobani? NgoJesu. Sagcwaliseka ngoJesu. Okuthi ukuthi nxa sagcwaliseka ngoJesu kutshengisa ukuthi zonke izithembiso esizithenjisiweyo kuqinisekile ukuthi zizagcwaliseka. Ngoba lesi sithembiso sanjani? Sagcwaliseka. Iminikelo leyana yayilokho ikhomba kuJesu ozanjani? Ozayo. uJesu wakhona wasebuya wazosifela wavuka. Kuthi ukuthi izithembiso zesivumelwano esitsha ziqotho ngoba silento ebambekayo esikhangeleyo la. Siyabonga Ncube, yikupho okufananayo. Yes. Because isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha kazehlukananga. Kodwa kukhona okuhambelanayo. Yeah. Ikakhulu empumeleni. Zonke zisithungamela empumeleni enjani efananayo. Ungasikhanyisela ngempawu ezifananayo kulesi sivumelwano. So ngahle ngithinte okufananayo okodwa. Uzananzelela ukuthi abantwana bakweIsrayeli lathi asisindiswa ngokuchiyeneyo. Sonke sisindiswa ngokukholwa kuJesu Kristu. Ukugcina umthetho kaThixo kube sokusiba impumela yokuthi sikholiwe. So emuva ngale ayisikho ukuthi abantwana bakweIsrayeli bona babe ngakholwa kuJesu. But labo ngokwenza ama sacrifices lawana babewenza ngokukholwa kubani? kuJesu Kristu. So zonke izivumelwano lezi zi-involve ukukholwa. Kakula sivumelwano esikhipha ukukholwa. Alright. So okuba isiqiniseko ukuthi kwakhona uJesu icebo losindiso kalitshintshi noma kuphi umuntu kusukela uAdam esona. Sivele kwadindwa ukuthi sisindiswa ngokukholwa kuJesu Kristu. Siyabonga. Now kuzo zonke izivumelwano sithenjisiwe impilo enaphakade. Abesivumelwano esidala kulesithembiso sempilo enaphakade. Nathi futhi kwesivumelwano esitsha esifunda ngaso namhlanje. Kunesithembiso futhi sempilo enjani? Enaphakade. Ngamafitshane matawu ungathini ngezithembiso ezingcono ezihlanganisela impilo enaphakade, ezihlanganisela igazi lika Jesu Kristu, ezihlanganisela konke okuhle ekukholweni esihlangana lakho lapha esivumelwaneni esitsha. Yikuphi okwenza kube ngcono kakhulu kulesi sivumelwano izithembiso zikaNkulunkulu? Right, mfundisi engikutholayo lapha ukuthi kuke kwakhulunywa ngumfundisi uNcube laphana ukuthi kudala akule Levite priesthood. Angithi kodwa after khona lapho uyanyuka uKristu. Angithi ayehlala ayengena ku most holy place abe ngumpriest wethu. Angithi so isithembiso sokuqala ukuthi seselommeli oke wahamba endleleni yona lesi ihambileyo. Angithi uyasimela ngoba uyasithanda. Angithi then ukuthi kunjalo lo mmeli usithembise ibini impilo enaphakade. Kodwa impilo yakho na kanti sizayithola njani? Sizazithola njani izithembiso lezi? Ngokulalela, ngokwenza okufunwa yikini nguKristu. Ubaba ukhulumile ukuthi yenza so ukuze uzithole lezo zithembiso kumele wenze njani? Wenze njengoko kafanana le class enfundisi. Nxa uthisha ngathi ungapasa ngikunikeze lokho, so kumele wenze njani? Ubale upase ukuze uthole ikini leso sithembiso. Kanti maybe besilokho siqoqa ukuthi kanti vele isithembiso kuyini? Isithembiso yazimfundisi siyenza nxa umuntu esekuthembisile. Angithi sho ukuthi into le ilokho ikuprocess. Angithi ukuthi kumele kuze kwenza angithi yakubone abantu abachadayo lapha ukuthi bayathembisa nthi hayi mina ngisakugcina. Angithi ngenxa ukuthi ukhulumile sokuzamele enze njani? Agcine. Engathi mina ngizakunakekela sokumela njani? Akunakekile. uThixo usithembisile ukuthi kulezaba lempilo enaphakathi. Lezinye izithembiso nje eziningi eziBhayibheli likhulu kakhulu singeke siziqede zonke. Kodwa ukuze zonke izithembiso lezi sizithole sidinga ukuthi silalele senze ukuthi ngoKristu.
ebantwini abathatha izifungo ungathatha isifungo kumele usigcwalise isifungo kakhulu njalo isivumelwano esitsha silezifungo phakathi okumele lathi sizigcwalise uNkulunkulu ezakhe izifungo uyazigcwalisa ngoba unguNkulunkulu ongaqambiyo amanga unguNkulunkulu othi ngitshilo engakhuluma uyenze njani bathandekayo uyagcwalisa lokho sikubona ngoKristu ozukuzogcwalisa izithembiso aze sithi nxa seyenyuka esiyezulwini asichiyele isibambiso asichiyele umoya wakho oyingcwele nxa usiya elupani uhamba ngemota kumele uyifake ifuel imota yakho ukuze ihambe iziyefika ngapi elupani uJesu laye ufakile ifuel usiphile ifuel engumoya oyingcwele ukuze sihambe lolu hambo sifinyelele embusweni wakho zawo masinyane kusivumelwano esitsha uNkulunkulu kuzithembiso zonke wathembisa umoya oyingcwele ukuthi uzabuya azephila phakathi kwethu umoya oyingcwele ukhona namhlanje umoya oyingcwele uyaphila namhlanje umoya oyingcwele uphakathi kwethu namhlanje siyabonga sizacela usibalele eBhayibhelini kumaHebheru ichapter ngelika 8 iverse ngelika 1 kusehla verse 1 isiqokoqela salokho esikutshoyo yilesi phansi ngakwesokudla kwesihlalo sobukhosi somkhulu ezulwini okhonzayo endaweni engcwele ithabanikeli elamiswa inkosi hatshi ngabantu umpriest omkhulu ngamunye ubekelwe ukunikela izipho lemihlatshelo ngakho kwakuswelakala ukuba lalo abe lolutho alunikelayo alright siyabonga mana khonapho now bese sivezelwa lapho ukuthi uJesu Kristu ungumeli omkhulu omangalisayo ungumeli omkhulu omangalisayo esiGreekini lapha kusebenziswe ibala elithi mesites ibala leli licho ummeli umuntu ophakamayo athi lanxa ogatsheni elisela ngizamela lanxa abantu besithi ugatsheni lisela ngizamela ukuze ngichasisele abantu ukuthi hayi ugatsheni kasosela ugatsheni inceku yenkosi lanxa kukuhle ulommeli lanxa kukubi ulani ulommeli ngezinye indlela abantu abahamba empini kudala kwakuliwa umuntu avale ngehawu ihawu lalivikela lisebenza njengesikhali esokumela ukuvikela umuntu ngezindlela leli bala lokusetshenziswa kwaleli bala licho okokuqala ukubana umuntu omayo phakathi kwabantu ababili umuntu omayo phakathi kwabantu ababili azwe ukuthi lo uqala uthini azwe futhi ukuthi lo owesibili uthini kuvezwa ngaleli bala esiliphiweyo lapho kusukela khona ibala elithi meli umesites lapho kusukela khona ibala leli ngumesos umesos esitsho okuphakathi laphakathi kuthi ukuthi nxa silo 1 lo 3 u2 uphakathi laphakathi u2 nguyumesos migli okuphakathi laphakathi nguyumeli omaphakathi kwezigaba ezimbili nxa kungamabhizimisi kulalapho kuthengiswa khona kulokuthengiselana phakathi umuntu okhuluma intengo efunwa ngulowo ohlanganisa othengayo lomathengisa umuntu lolo laye kuthiwa kuyini ngummeli ngezinye indlela lapha uNkulunkulu uyasivezela ukuthi silomeli kulesi sivumelwano esitsha silommeli phakathi kokwehluleka kwethu phakathi kobuthakathaka bethu phakathi kwenswelo zethu phakathi kwendingeko zethu phakathi kwezithembiso zonke esikhulume ngazo eziqhakathekile kakhulu silomeli ukhona omi phambi kwethu loNkulunkulu onguye omele thina njengabantu omele thina njengabantu ngingazi ukuthi Ncube yes sifundani ngobumeli bukaJesu Kristu yeah esikuthola ngoJesu engummeli wethu ukuthi yabona abameli bomhlaba lo
kwesinye isikhathi ummeli uyamelela umuntu emgcizelela ukuthi ayenze isono, emdefend umuntu kusaziwa sibili ukuthi leyi iyatshontsha inkomo kayidlali, kodwa ayekuma ummeli amdefende azaphume ejele, ephume ngokugcizelelwa isono hathi ngokususa isono. So silommeli ongcono kusivumelwano esitsha osebenza endaweni engcwele kathesi. Kathesi uJesu sendaweni engcwele, wadlula endaweni engcwele, waya endaweni engcwele. Ungummeli wethu njani? Ukuprogram eyokuthi abantu basuswe isono. Wonke asebeyamukele igazi lakhe ukuthi lachitheka esiphambanweni, lichithekela ukuthi likhave izono abazenza bengakamamukeli. Then nxa sebemamukelile sebephila ngokuvuma izono zabo, besazi ukuthi balommeli. Nxa ngingawona sokumele ngicele uJesu ngoba umi phakathi kwami loNkulunkulu ukuthi mina ngibuyisane lobani loNkulunkulu. So ngihamba through uJesu Kristu. Kangihambi through amanzi, kangihambi through ezinye izinto, kodwa ngihamba through bani? uJesu Kristu. So okumqoka ukuthi lo mmeli kafuni ukuthi isono sigcizeleleke kithi, njalo kafuni ukuthi thina silahlwe. Kulokunye uthi uyathola umuntu esesithi yena wena uyawona wena akwazi ukuthi i-investigative judgment iyaqhubeka. So ngani ummeli lo ubuye ukuzosikhipha ezulwini, kukanti ke ubuye ukuzosifaka ezulwini ngamandla. Yes. Now umsebenzi wommeli isibambiso, isibambiso esiqinileyo. Ngakho ungafunda ngo1 John chapter 2 othi yena silaye ummeli. Ngililobela lokhu ukuthi lingoni, kodwa lingona silaye obani? Ummeli. Balaleli lababukeli, ekufundeni kwethu isifundo saleli viki kasibeni kwazi ukuthi silaye ummeli omi phambi kwakho konke okwesikhathazayo, omi phambi kwazo zonke inkinga esingabe silazo, ukuze sibuyisane lezihlobo, ukuze sibuyisane labemuli, ukuze sibuyisane labangane. Ukhona ozeletha ukuthula ezimpilweni zethu, ukhona ozeletha ubufakazi ezimpilweni zethu, afake isidindo sokulunga, afake isidindo sokuphumelela. Ngobe uJesu noMoses bonke sibabona bengabameli, kodwa uJesu ungummeli osesiqongweni ngaliphi izinga. Yes, uJesu kazange abe lephutha. uJesu wahamba ngokupheleleyo. Nxa ungafunda kuhle iBhayibheli kuthiwa uJesu wama phambili kukaNkulunkulu uBaba, kungela mmeli phakathi kwakhe. And nxa umusa suvaliwe, ngizama ukufaka isidindo kupoint le esikhuluma. Nxa umusa suvaliwe, kuzamele labo abavume uJesu njengommeli wabo, umusa usavuliwe, bame phambili kukaNkulunkulu kungela mmeli, sebelandela lokhu uJesu akwenza ehamba lapha emhlabeni, ukuma phambi kukaNkulunkulu uBaba engela mmeli. So uJesu uba ngcono ekuthini ekuhambeni kwakhe lapha emhlabeni, akazange ake aphume ekweyameni kuBaba. Yes. Maybe ukugcizelela khonapha siphendula umbuzo lwana. Sithola ukuthi kule ndaba elethwayo lapha uMoses esehla entabeni, ubuso bakhe babutshengisa inkazi, babukhazimula. Kodwa ke nxa sifunda kuthiwa khona uJesu uyinkazimulo kaNkulunkulu, Hebrews chapter 1 iverse ngelika 3. Then uMoses wayekhuluma loNkulunkulu face to face. Kodwa ke uJesu ulilizwi likaNkulunkulu, nguyilizwi lakhona. So sithola lokhu konke kuveza ukuthi uJesu ungummeli ongcono kulo Moses. Yes.
sigoqa isifundo. Nankumbuzo engizawuletha lapha kule bala elisetshenzisiwe esifundweni kuthiwa nguHadasha. uHadasha libala lesiHebheru elitsho ukuvuselela kumbe ulutho olutsha kakhulu. Now isivumelwano lesi esitsha uJesu ungummeli kusivumelwano esinjani esitsha. Isivumelwano lesi esitsha isivumelwano esivuselelwe kwesidala yini kumbe isivumelwano esitsha cha. Okay. Katsheni ngizaqala ngawo. Siyabonga mfundisi. Kule ndaba futhi khona lapho ngicabanga ukuthi yindaba okufanele ukuthi icace yona le nxa sigoqa isifundo sethu. Nxa sifunda eBhayibhelini lapha ku Jeremiah chapter 31 uverse ngelika 31 lo verse 32 uverse 32 kule ngqondo enye ayilethayo uthi yena uNkulunkulu isivumelwano esingafanani lesivumelwano engasenza labo bani labo khokho benu. Kuthi ukuthi lesi sivumelwano isivumelwano esitsha lesi yisivumelwano esidala esivuselelwayo. Alright. Kodwa kuphinde kube lokunye okutsha okufakwayo kulesi sivumelwano. Alright. So isivumelwano lesi kazehlukananga izivumelwano lezi ziyafanana ngoba ngesidala esivuselelweyo isivumelwano esitsha yisivumelwano esidala esivuselelweyo. Kodwa kwabuya sokungezelelwa okunye. Yikuphi lokho okunye okungezelelweyo? Indaba yokulotshwa kwemithetho ezinhlizweni siyayithola esivumelwaneni esidala, siyakubala ku Deuteronomy. Esivumelwaneni esitsha siyayithola futhi ikhulunywa khonapha kumaHebheru, ikhulunywa kuJeremiah, angithi bathandikayo. Kodwa indaba ekhulunywa lapha indaba egcizelelwa ngeyokuthi abantu sokufanele khathesi ukuthi silalele uNkulunkulu singafuqwa izinto ezivela ngaphandle kodwa sifuqwe ngokuvela ngaphakathi ezinhlizweni zethu. Umthetho lo ukulotshwa komthetho enhlizweni kuletha ukuthi kufanele ukuthi sikhonze uNkulunkulu sifuqwa yikumthanda from within. Kungabi yinto esukela ngaphi ngaphandle. So ngamafitshane ngithi kubalaleli lababukeli isivumelwano lesi yisivumelwano esitsha lesi ngesidala esivuselelweyo kodwa kulokunye futhi okutsha okulethwayo esivumelwaneni esitsha. Now izithembiso zalokho esikuthi iMosaic law ezinye zakhona azigcwalisekanga esivumelwaneni esinjani esidala. Kodwa konke okwenzakala esivumelwaneni esitsha sikubona kusenze njani bathandikayo ugcwaliseka. Nansi indlu lapha ngingathi ngile ndlu yami endala ibisidilika iwele phansi bese kusenzakala ukuthi ngemva kweminyaka ethize eminingi kakhulu bese ngiyivuselela indlu liyana. Kuthi ukuthi yindlu entsha yini ngamafitshane enqobe kumbe yindlu endala esintsha. Hayi mbona kuyacaca esifundeni ukuthi kumbe sikubeke ngokuthi Old and New Testament. Kambe kuthi ukuthi into ezimbili yini ezehlukeleyo kambe ungathi ukuthi New Testament isizo substitute iOld Testament. Hayi kodwa New Testament ibuya izofulfilla izopha isidindo sokuthi lokho bekukhulunywa iOld Testament kuqinisa. Amen. Siyabonga abalaleli, siyabonga ababukeli. Sengathi inkosi ingasiphathisa ekufundeni isifundo nxa siqhubeka sizwisise ukuthi kulesi sivumelwano esitsha silommeli onguKristu Jesu njengoba sizwile endinyaneni yokwaziwa ngekhanda ukubana yena ke uwenza umsebenzi osezingeni eliphakemeyo ekhaya ezulwini ukusimela ukuze izithembiso zonke zigcwaliseke ukuze intando yakhe ibonakale ezimpilweni zethu. Sengathi singakuzwisisa lokho kukho konke sikwenzayo ukubana silommeli onguJesu Kristu. uNkulunkulu asiphathise, uNkulunkulu asinike amandla. Sizacela uncube asikhulekele. Kasithandazeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ithuba elihle osiphe lona ukuthi sifunde ilizwi lakho. Esikukhulekelayo ikususwa kwezono ezimpilweni zethu ngoba silaye ummeli onguJesu Kristu.
makukhona ukukhathaza sonke esilapha kanye labalaleli lababukeli, ngicela ukuthi leso sono sisuswe ngegama likaJesu. Sifanele umbuso wezulu, ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.